DJ Arafat watumye injyana ya Coupé Décalé yamamara cyane yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Yakoreye impanuka y'ipikipiki Abidjan mu murwa mukuru wa Côte d'Ivoire. Inkuru imaze kumenyekana, abakunzi be benshi bahise bateranira imbere y'ibitaro yararuhukiyemo. Bari bafite umubabaro mwinshi ndetse bamwe muri bo batemera ko ashobora kuba yapfuye. Birababaje cyane, birenze ukwemera, simbyumva, nabyemera nte, ntibishoboka, ntashobora gupfa, reka da, simbyemera. Mbabwiza ukuri, byananiye kubyemera, Mana we, ntiyapfuye, mu izina ry'Imana, ntiyapfuye. Arafat igihe yiziye ashobora gupfa, oya, ntashobora gupfa. DJ Arafat wavutse yitwa Huon Ange Didier yari icyamamare mu bihugu bya Afurika bikoresha ururimi rw'igifaransa. Yitabye Imana afite imyaka 33, akaba yari amaze gutangaza inkoranya z'umuziki 11. Umuziki n'injyana bya Coupé Décalé byatumye agirwa umunyabugeni w'umwaka muri iyo njyana muri 2016 na 2017. Mbanje gushimira abakunzi banjye kubera ko nibo ngenderaho, nibo batuma ntera imbere, kandi ndanashimira Imana, ngashimira na mama umpora hafi, ndashimira kandi abo duhanganye muri uyu mwuga bahora bampa imbaraga zo kubasumba nta kundi. DJ Arafat yaramaze imyaka 19 atangiye umurimo w'uburirimbyi. Indirimbo yaraherutse gushyira ahagaragara yise Moto Moto yarebwe n'abantu bagera kuri 4 miliyoni n'igice kuri internet. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.